Kajing Yakob Roy Kasi kebelah ai kerteng New Trap Idol Season 3 belah penyai daka New Trap Association kan sedang nadu ka arfly terik ubenai no pra hajar arpuar batkan kut haka arfly terik ubenai kelalengkon hajar arpulai bat ya ka semi final sedang nadu ka arpru terik ubenai kelalengkon hajar arpulai batkan kut haka arpru terik ubenai rempang hajar arpulai bat ka final Kandai haka pratarik ubnaya yong hajar arpulai ka audition bat ka semifinal le da ka online ya ka ba enkan prapo points na ka talent bat 4 points na ka views bat kilai bat ka final kandai by live hostage Insya tang ya kijing Roy Kasi kabadai haka open to all competition ki prize kilong baningkong live hajar tengka baar hajar tengka bat balai khasan hajar tengka bat chipotli ki consolation prize ban tip company phone ya kini ki number harum kendai lai riu sau kendai nyo kendai san bat ranyo lai not sau lai riu ar nyo kublai shibun ya pi baro